Real Talk News. Real Talk News. Nongeye kubasuhuza no kubifuriza kumererwa neza mwese aho muri mu bice bitandukanye. Twizere yuko mukomeje kugenda mumera neza muri rusange. Turi mu gitondo cyo ku itariki 16 kwezi no kwa kane umwaka wa 2024. Twizere ko aho muri ibintu bikomeje kugenda n'ubundi bigenda neza muri rusange. Tuje rero muri ya makuru abakomeje kugenda n'undi avugwa by'umwihariko musanzwe mubimenyere ko twibanda ku kibuga cy'imirwano ubwo ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero nakarusho turaza guhera mu Rwanda turebe uko ibintu byifashe. Abofisiye bagiye barenga 600 nibo bakiriwe n'undi mu gisirikare cy'u Rwanda RDF ku munsi w'ejo, ndetse kandi bagira ubutumwa bagenerwa n'undi na nyakubahwa perezida wa Republika Paul Kagame. Turaza kubigarukaho twongere tubyitseho turebe uko bikomeje kugenda bivuga n'undi muri rusange, ariko kandi muze kunyemerera tugaruke n'ubundi ku magambo cyangwa se kwijambo umukuru w'igihugu yagejeje n'undi kuri aba basirikare, ndetse anashimira ababyeyi n'ubundi bagize ruhare mu gushishikariza abana babo ndetse no kubemerera n'ubundi kwemera kuza muri uyu mwuga wa gisirikare. Abofisiye bagera kuri 624 nibo bakiriwe n'undi ubwo muri RDF birumvikana. Turaza rero kubikomozaho turebe uko ibintu byifashe ubwo naho mu Rwanda turi buce kuri ibyo biri kuvugwa. Muze kunyemerera twerekeze ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Drone zacu rwose ziriyo zirestaye ndetse zimeze neza cyane rwose rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara n'ubundi muri rusange. Turaza kurebera hamwe ibivugwa ku bigendanye n'imirwano M23 ku masaha y'umugoroba, icyitwa bombardezo, icyitwa kurasana hagati yayo na FARDC byakomeje kugenda bifata indi ntera. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko ino M23 amakuru akomeje kugenda turuka ku kibuga cy'imirwano aragaragaza yuko M23 mwabanumwe uru rugamba yaruteguye, ndetse ubu ngubu bikaba bivugwa yuko rwose bivugwa ko hari bamwe mu basirikare ba M23 bashobora kuba baciye mu bice bya Keshero, abandi bakaca mu bice bya Kibati bakahita binjira mu Mujyogoma. Gusa ntago biraba confirmed, ariko ibyo nabyo turaza kubimenyera hano muri iki kiganiro turebe uko ibintu n'ubundi byifashe 5-5. Turaza kukomoza ubwo kubigendanye n'imirwano ubwo iyo niyo ku mugoroba, ariko muri iki gitondo hari imirwano izindutse. Iyo mirwano imeze ite? Izindukiye muri teritwari Masisi byifashe gute? Hanyuma hano muri Nyiragongo by'umwihariko byifashe gute? Turaza byose kubikomozaho turebe n'ubundi mu by'ukuri uko bikomeje kugenda byitwara 5-5. Muze kunyemera tukiri kuri no mirwano tuze kurekeza ku ngabo za SADC. Ingabo za SADC ngira ngo marabizi yuko harimo ibihugu bitatu biri mu ngabo za SADC zaje n'undi mutumwa bise Sami DRC, ubwo ni ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo birumvikana. Hanyuma muri ibyo bihugu bitatu ubwo ni South Africa, Tanzania ndetse na Malawi. Igihugu cya South Africa nakomeje kujya mbibabwira mu bitandukanye ubu bidasubirwaho. Biravugwa ko ingabo zacyo ngo zaba zatumijwe, ndetse rwose iki cyumweru gishobora kurangira ingabo za South Africa zageze hariya rwose kwa Cyril Ramaphosa mu gihugu cya South Africa. Ni mu gihe bivugwa yuko matekwa zafashwe z'abanya South Africa birumvikana ku rugamba zigafatwa na M23, ngizi nazo zishobora kurirana indege n'abandi zikaba zataha. Turaza kubikomozaho turebe uko bimeze, ariko tunibaze duti ese ingabo za South Africa ziraza gutaha zisiga iza Malawi n'iza Tanzania nyamara byari biri mu butumwa bumwe cyabaraza gutahana? Byose dufite igisubizo rwose hano kumeza y'ubusesenguzi. Turaza kubikomozaho turebe uko ibintu byifashe n'ubundi 5-5. Turaza rero kukomoza ku Mujyogoma ibivugwamo byose tubisesengura turebe uko bimeze. Hanyuma Kisekedi Kivu y'Amajyepfo n'u Burundi nibyo tugiye kugarukaho, ngira ngo ngerageje kubinyuramo nirukanka cyane, nibyo tugiye kugarukaho mu by'ukuri. Turaza kubisesengura mu ngingo zigera kuri 3 cyangwa se 4 tubitwarire hamwe turebe uko bindi ibintu bikomeje kugira n'undi byitwara. Reka tubanze rero dutumike nyamuneka kuko buriya ngo gukorera ibiceri ni ikintu cya mbere. Reka tubanze dukorere ibiceri rero, hanyuma tugaruke mu kanya nyuma yo gutumikira abadutumye. Nibyo koko nta mpamvu yo kwiruka amahanga ukayeyogoza ushaka muganga gakondo. Igisubizo cyabonetse hano iwacu. Habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, uvura indwara zananiranye, wabaswe n'ibiyobyabwenge, wabaswe no kwikinisha cyangwa se urangiza vuba. Nawe ngwino rubaga impande inzoka z'ubwoko bwose zirimo nka amibe, amarozi y'ubwoko bwose, gukongora inyatsi, kwirukana za karande. Akarusho muganga gakondo avura indwara nyinshi zitandukanye, ndetse kandi aho waba uri hose ku isi akugezaho imiti ye ndetse kandi akagufasha. Ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri 078 38 57 38. Erega amagarara sesika ntayorwa.
muganga gakondo yemerewe gukorera aho ariho hose mu gihugu kuko yabihuguriwe kandi abifitiye ubumenyi. Yes, ngayo nguko rero reka nongere mbahereze ikaze mwese aho muri mu bice bitandukanye mukomeje kugenda mukurikirana gahunda Twiga Update ikomeje kugenda ibagezaho, ndetse nanabifurize kumererwa neza mwese kabisa. Tubaye ikaze rero abatwumva amasaha mu gitondo, abatwumva amasaha y'igicamunsi, abatwumva mu masaha y'umugoroba, mwese twongeye kubahereza ikaze ni kuri aya makuru ndi akomeje kugenda avugwa ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko by'umwihariko ngira ngo nababwiye ko uyu munsi turaza guhera hano mu Rwanda tukareba n'ubundi mu by'ukuri uko bikomeje kugenda byitwara, ku bikomeje n'ubundi kugenda bivugwa hariya ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko tugahera mu Rwanda. Mu Rwanda ngira ngo ni ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame, ubwo ni Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, Kagame akaba n'umugabo w'ikirenga, yasabye abasirikare barangije amasomo mu ishuri ya gisirikare rundi igako, ubwo ni mu karere ka Bugesera, kuzirikana inshingano zikomeye bafite zo kurinda abaturage ndetse n'ubusugire bw'igihugu cyabo, ndetse no gukomeza kugira ikinyabupfura kiranga n'ubundi ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ibi rero umukuru w'igihugu yabigarutseho ku munsi w'ejo, hari ngira ngo hari kuwa mbere tariki 15 Mata uyu mwaka wa 2024 mu muhango wo gusoza icyiciro cya 11 cy'amasomo n'undi ya gisirikare ku basirikare n'undi bagera kuri 624. Ni umuhango witabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano z'u Rwanda, barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, ndetse n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda yitwa IGP n'ubundi CGP Flex na Muhoranye. Uyu mugabo rero akaba n'undi aza mu bagabo bakomeye cyane bayoboye n'ubundi inzego z'umutekano, n'imvugo z'umutekano byumvugwa ni polisi, ni igisirikare n'undi RDF mu Rwanda. Abangaba bari mu bitabiri n'ubundi uno muhango muri rusange. Mu ijambo rero yagejeje kuri aba basirikare ya n'ubundi bashoje amasomo y'abofisiye, yagize ati: mugomba kuzirikana inshingano zikomeye mufite zo kurinda abaturage ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Jya wumva akazi kose aho waba uri hose hano mu gihugu ndetse no hanze, haba ndetse no mu ngabo za RDF ziri gukorera n'ubundi umuryango mpuzamahanga, gutanga umutekano cyangwa se gutanga umusada kugira ngo bagarure umutekano no mu bindi bice. Ati rero ujya wiyumvamo ko ugomba kurangwa n'ibyo bintu: agaciro, ikinyabupfura, kurinda abaturage ndetse no gukora n'undi inshingano muri rusange. Ibi byose rero byagaragarijwe n'ubundi muri no muhango usanzwe ukomeza kugenda uba mu bitandukanye igihe n'ubundi haba habayeho gusoza amasomo. Perezida Paul Kagame rero akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, yavuze ko kandi hari abibwira ko umwuga w'ingabo ari ukurwana intambara gusa, ariko niyo bibaye ngombwa biba bifite impamvu. Ati rero hari abibwira ko umwuga w'ingabo ari ukurwana intambara gusa, ntabwo ari byo. Intambara abantu bayirwana n'ubundi iyo bayirwana iyo byabaye ngombwa, hari impamvu rero intambara irwanwa. Rero niyo mpamvu ifite uko isobanuka cyangwa se isobanurwa, cyane cyane ko intambara turwana rimwe na rimwe twebwe tubyumva nkaho cyangwa se nko kuba twagira ibyo dukemura, cyane ko biba ari no kugarura umutekano rimwe na rimwe. Niyo mpamvu intambara ibaho, ubwo nyine hari impamvu iba yabayeho. Muri aba basirikare rero basoje icyiciro cya 11 cy'amasomo yabo, bageze n'undi ku rwego rw'umutekano baciye mu ishuri rya Gako, bivugwa yuko bamwe muri abo bahawe amasomo ndetse n'imyitozo ya gisirikare nyuma yo kurangiza n'undi amasomo yabo muri kaminuza. Abandi kandi bakomeje kugenda bakurikirana aya masomo yabo ndetse n'imyitozo bya gisirikare ndetse no mu ikoranabuhanga mu by'umutekano ndetse n'itumanaho. Bivuga yuko imibare ndetse n'ubugenge n'ibinyabuzima ndetse ibinyabuzima n'ubunyabitabire, amategeko ndetse n'ibindi, ibi ari kimwe mu bintu ari bimwe mu bintu byagiye bihabwa n'ubundi aba banyeshuri basoje amasomo, ndetse kandi bahawe n'ubundi ipeti rya liyetona cyangwa se ofisiye, n'ubundi bagiye ku rwego rwa ofisiye. Abo ofisiye rero basoje amasomo yabo muri iri shuri rya Gako, bikomeje kugenda bigaragara yuko imibare yabo ni 624 n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho. Ndetse muri abangaba mu byiciro by'abofisiye bivuga yuko 522 muri bo barakoze n'ubundi ibizamini bakemererwa kwinjira muri gisirikare cy'umwuga, ndetse kandi abangana uko nguko rwose bagiye bahabwa amasomo ndetse n'imyitozo mu gihe cy'umwaka umwe. Abagera ku 102 bize amasomo ya kaminuza n'undi mu gihe kingana n'imyaka 4, ubwo bagera ku 102. Hanyuma abofisiye bagera ku 33 barangije amasomo yabo y'igisirikare mu bihugu by'amahanga.
ngayo nk'uko rero urumva yuko ibintu n'ubundi ari byiza muri rusange. ni inkuru nziza ku gihugu cy'u Rwanda, kunguka ingabo nshya, kunguka amaboko mashya agomba gufasha igihugu cy'u Rwanda mu bikorwa bigendanye n'iterambere ndetse no gukomeza kubungabunga amahoro ndetse n'umutekano muri rusange. Rero uyu muhango wo gusoza aya masomo muri iri shuri rikuru rya gisirikare n'undi bitaga ko riherereye n'ubundi mu karere ka Bugesera, ndetse ni n'igikorwa cyo gutaha n'ubundi inyubako nshyashya z'iri shuri ziherereye n'ubundi hano igako muri iki kigo cyangwa se hano n'ubundi mu karere ka Bugesera. Rero nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragaza muri rusange, ngira ngo wenda Perezida Paul Kagame ku munsi w'ejo yashimiye ababyeyi bemeye kugira n'ubundi uruhare ko cyangwa se bemeye ko abana babo baza mu gisirikare cy'umwuga, igisirikare cy'u Rwanda, ndetse kandi abashimira ku burere babahaye ndetse no kutabaca intege ku bigendanye n'ibikorwa byabo mu gisirikare cy'u Rwanda. Rero nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho n'ubundi 5-5. Ubu rero amakuru agaragaza yuko ibigendanye n'ingabo z'u Rwanda, n'ingabo mu by'ukuri zikomeje kugenda zitanga umusada mu bice bitandukanye, yaba mu bikorwa byo kugarura amahoro ndetse no gukomeza kuyabungabunga n'undi muri rusange, kugira ngo hitabwe ku kuba rwose ibijyanye n'umutekano byakomeza kugenda n'ubundi bishyirwa imbere hano muri Afurika. ni muri rwa rwego rwo kwishakamo ibisubizo n'undi nk'Afurika. Ijambo rya Perezida Paul Kagame kuri M23 bivugwa yuko byashyuhije imitwe yabo mu Burundi muri opposition cyangwa se bari opposite y'abari ku ruhande rwa M23. wenda reka tukomoze no kuri aya makuru rwose mwabanwe, kuko ibintu bikoje kugenda bifata indi ntera. ngira ngo ibivugwa ku bigendanye no kuba abasirikare b'abofisiye barashimiwe n'umukuru w'igihugu ndetse muri uwo muhango, nibyo nabambabwiye ku itariki 8 Mata. ngira ngo hari ku itariki ubwo ni mu kwezi kwa kane nibwo hari hashize umunsi umwe hatangiye icyunamo. bivuga yuko umukuru w'igihugu nibwo yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, hanyuma ku ngingo zitandukanye yagiye aganizwaho yabajijwe n'undi no ku ngingo irebana na M23. mu kwisubiza kwe yagize ati kuki u Rwanda ruregwa gushyigikira M23? icyo ni ikibazo yibazaga, anabaza bari aho ngaho bari muri press conference. ibi bintu ndaza kubabwira impamvu tubigarutseho. hanyuma kandi niba mvuze ko n'abadushinja mu by'ukuri nkwiye kubashinja kuko badashyigikiye M23, kuko ari nka bemeye akarengane gakorwa muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ibaho kubera ko bangiwe n'ubundi uburenganzira bwabo nk'abaturage ba kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. mu byumve neza hano ndagira ngo tugenane step by step. ni inkuru ndi gusoma hano kuri Rwanda Tribune kugira ngo wenda tugende twumva uko ibintu bimeze. iri jambo Perezida Paul Kagame ni ijambo yavuze ndetse kandi risamirwa hejuru n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, yaba ababarizwa n'undi ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika. mu magambo yabo nabo bakagira bati Perezida Paul Kagame noneho yemeye kumugaragara ko atera inkunga umutwe wa M23 wazengereje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ni imyumvire mibi cyangwa se n'ubuhezanguni. mu kiganiro rero Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda akomozaho n'undi kuri byinshi bitandukanye mu byakomeje kugenda bivugwa, ariko umwe mu bantu baganiriye n'igitangazamakuru Rwanda Tribune, baganiriye ku munsi w'ejo, yitwa n'undi Karangwa Jean Pierre, akaba umunyarwanda n'ubundi w'umusesenguzi mu bya politike utuye mu gihugu cy'Ububiligi. yavuze ko ijambo rya Perezida Paul Kagame ridasobanuye ko u Rwanda rutera inkunga M23 mu buryo bwa gisirikare. cyakora nk'uko abarwanya ubutegetsi baba hanze babivuga, ntago ijambo Perezida Paul Kagame yavuze risobanuye ko atera inkunga M23. aho ngaho ngo Perezida Paul Kagame akaba yarashakaga kugaragaza yuko impamvu M23 irwanira zifite ishingiro kandi zisobanutse, ahubwo akibaza impamvu ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga bakomeza kwirengagiza ukuri ndetse no kutazihereza agaciro kandi nyamara zizwi. yakomeje avuga yuko zimwe muri izo mpamvu ziri no muzo Perezida Paul Kagame yatanzeho urugero, nuko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bamaze imyaka irenga 20 bari mu buhungiro kubera yuko bavutswa uburenganzira bwabo mu gihe igihugu cyabo gikomeje kugera bigaragara yuko n'ubundi mu by'ukuri kitabashaka, ndetse kandi bagahunga ubwicanyi budasiba kubakurirwa hariya ku butaka n'undi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame ngo kandi akibaza impamvu amahanga akomeje kugenda n'ubundi atumva izi mpamvu
zitandukanye zitangwa na M23 ndetse bakirengagiza akarengane abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abo mu bwoko bw'abatutsi bakorerwa, aho bagashyigikira n'undi mu rwego rwo gufasha ndetse no kumvikanisha ko leta ya Kinshasa ikwiye gukemura ibibazo byabo binyuze mu biganiro bya politiki. Ibyo ntago babikozwa, ndetse leta ya Kinshasa yumva ko ibibazo byayo bigomba gukemuka binyuze hehe mu mirwano. Ati kuki ibyo ngibyo bitakomeza kugenda bishakishwa uko? Ngira ngo ni umusesenguzi mu by'ukuri wenda w'umuhanga, nge nagerageje gukurikirana neza iki kiganiro kugira ngo numve uko ibintu bimeze. Karangwa Jean Pierre avuga yuko ubusanzwe nta cyiza abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baruvugaho cyangwa se barwifuriza, ahubwo bahora bashaka icyarusenya ndetse n'icyaruhungabanyiriza umutekano. Ati rero ni ibisanzwe nta cyiza ibigarasha byifuriza u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwarwo. Ibyo rero bimaze kumenyerwa rwose nta kabuza. Hano mu Bubiligi niko tubanye nabo, twarabamenyereye. Ati kandi rwose nta kibazo, tuzi neza ko nta kindi ibazageraho. Yongeye ko kandi benshi mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda haba n'ubundi ku mugabane w'i Burayi, ndetse abarwanya cyane cyane umutwe wa M23 nk'uko usanga bavuga ko ari umutwe ugizwe ahanini n'abarwandafone b'abatutsi. Ubu rero biravugwa yuko gusa ngo bigahura no kuba benshi muri abo ngabo rwose ari abahezanguni babaswe n'ubundi n'ingengabitekerezo ya jenoside bitewe n'urwango bafitiye abatutsi, dore ko hari n'abagize n'undi uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Muri icyo gihe n'ubundi bakidegembya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugaragaza ibimenyetso by'indi jenoside ishobora gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abo mu bwoko bw'abatutsi ku butaka bwa kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo byinshi wenda kuri inkuru mwaza no kuyireba kuri Rwanda Tribune, mu by'ukuri mukaza kugenda mureba uko ibintu n'ubundi byifashe 5-5. Reka twite twerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyirizina, turebe uko bikomeje kugenda byifata. Ku butaka bwa Kongo nta kindi kiri kuhavugwa uretse kuba imirwano wenda tugiye kuza tureba operasiyo zose, ariko munyemerere duhere ku masaha y'umugoroba mu by'ukuri kugira ngo turebe n'ubundi uko ibintu byari byifashe ku masaha y'umugoroba. Byose tubanze tubive imuzi n'imuzingo, tugenda tureba n'ubundi uko byose ibimeze. Ngira ngo ku masaha y'umugoroba M23 yagufatiye icyitwa FARDC, barahangana ku rwego rwo hejuru kugeza M23 yongeye kugaragaza izi mbaraga zayo ndetse no gushimangira yuko ibijyanye n'umutekano mu by'ukuri mwabanwe bigomba gushyirwamo akabaraga ku rwego rwo hejuru, kubera ko ni M23 amakuru agaragaza yuko ku masaha y'umugoroba nk'uko byakomeje kugenda bigaragara, bivuga yuko rwose icyitwa M23 icyitwa FARDC ngo bahanganye ku rwego rwo hejuru kugeza aho bino bice birimo za Bikaniro, haza igice cya Karuba, haza igice cya Mibambiro, haza igice cya Masha. Ibi byose ibi bice mvuze uraza gusanga ari ibice rwose bikikije axe ya Sake. Uretse wenda kino gice cya Bikabiro, kubera ko ushobora kukizamuka ukahita bikoza muri bino bice wenda uzamuka kuri no muhanda wa za Mushake, ariko Bikaniro rwose iri nyuma ya za Karuba. Ngira ngo ubwo abahazi hano bahita bahamenya neza cyane, ndetse ikaza inyuma ya za Karuba, inyuma yayo naho hakaza za Kinigi. Ubu rero ikintu gihari kiri mu bikomeje kugenda bivugwa, biravuga yuko ikino gice bita Karuba, iyi Karuba rwose ni igice kitari kure ya axe ya Sake, ndetse Karuba hakaza n'undi kino gice kindi bita za Bugembwe ndetse na Masha. Ibi bice ubwo ni bitatu, wenda reka twibande kuri Mibambiro, Masha ndetse na Karuba. Ibi bice mu by'ukuri amakuru twamenye nuko imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera, ikomeje kugenda ihabera. Ni mu gihe rwose icyitwa M23 imbaraga bari gushyira muri rugamba zikomeje kugenda ziyongera umunsi kundi, ndetse nkaho bidahagije bikaba bivugwa yuko rwose icyitwa M23 gikomeje kugira kigaragaza imbaraga zayo zidasanzwe mu gushakisha ibisubizo byo gushaka uko n'ubundi bakomeza kugenda birwanaho, ari nako n'ubundi barwana ku baturage rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ura amakuru agaragaza yuko hano muri Mibambiro ngo FARDC ngo yaba yongeye kugaba ibitero, ariko ibitero n'undi bya sharing kuko n'imbunda bestara hano mu bice bya Mibambiro. Hanyuma mu kwestara izo mbunda twamenye yuko ni imbunda bestara ziremereye, zikaba ari imbunda zifite ubushobozi bwo kurasa muri bino bice bya hano haruguru bya Masha. Iki gice kiri mu biganza bya M23. Hanyuma
bakahuranya ibindi bisasu babiregeye rwose bikarasa hano mu bice bya Shasha ndetse na Karuba. Ngahe nguko rero wenda Karuba ni igice kiri hafi n'ubundi kiri hafi kuko biragaragara ko rwose ari igice kiri hafi nk'uko rero bikomeje kugera bigaragara, ariko amakuru nanone ku rundi ruhande agaragaza ino FARDC nk'abasirikare n'undi bakomeje kugera bakora imirwano, ariko inyamara muri iyo mirwano yabo bigasa nkaho bari kurwana, ariko nanone wagerageza gukurikirana amakuru neza uko bigaragaza ni M23 twamenye yuko ikomeje kugenda yirwanaho, ndetse ari nako n'ubundi irwana ku baturage rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara n'ubundi muri rusange. Amakuru rero ashimangira yuko M23 ngishobora kuba rwose yaba igiye kurwana, ndetse muri uko kurwana kwayo bikavugwa yuko iri gushyiramo imbaraga ziremereye kugira ngo ishakishe ibisubizo byose yakomeza kugenda ikoresha ngo irebe yuko n'ubundi abaturage mu by'ukuri bakomeza n'undi kugenda batabarwa rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara n'undi muri rusange. Icyakora amakuru twamenye ku bigendanye n'ino mirwano yo ku mugoroba nuko icyitwa M23 icyitwa FARDC ngo baba bakomeje kugera bashaka ibisubizo by'uko barwana uru rugamba, ndetse muri uko kurwana uru rugamba rwose bikavugwa yuko icyitwa M23 imbaraga bari kuzishyiramo kandi nyinshi cyane kugira ngo barebe yuko n'undi bakomeza kugenda batabara abaturage. Ku mugoroba rero ngira ngo wenda ni ibyo ngibyo byakomeje kugenda bihabera, ariko muri amasaha yo mu gitondo rwose ibizindutse bivugwa nabyo bikomeje kugenda biba agateranzamba, ndetse rwose biba ibibazo bikomeye cyane, dore ko amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri biri gukomeza kugenda n'ubundi biba byinshi. Amakuru ahari ngira ngo Eglise Catholique Sake, iki ni urusengero rw'abakatolike rwose ruhere hano muri Sake, bivugwa yuko runo rusengero ngo rwaba rwose wenda mbere ko twinjira mu bizindutse ngo ku masaha y'ejo ngo hatewe ibibombe biremereye hano kuri runo rusengero rutuye muri Sake, ndetse amakuru agaragaza yuko ngo FARDC ngo yahateye ibibombe ihakeka ko hashobora kuba hari abasirikare ba M23. Ibi rero urumva yuko nabyo ni ibindi bibazo bikomeje kugenda byongera rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Cyakora nanone amakuru agaragaza yuko M23 ikimara kumva izo kese z'ibibombe byatewe hariya ngo rwose ngo yaba yarihutiye gukora ibishoboka byose ngo irebe yuko n'ubundi nayo yakora ibishoboka byose ngo irebe ko yatabara abaturage. Ngaye gukorera wenda reka twirukanka rwose turebe mu mirwano izindutse kuri zitariki 16 ni imirwano izindutse ku kibuga cy'imirwano ku bitaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebe n'ubundi uko bikomeje kugira byitwara muri rusange. Burero biravuga yuko imirwano izindutse mu bice bitandukanye, yaba ino axe ya Sake nayo izindukiyemo imirwano, ariko noneho reka dusesengure duhereye mu bice n'ubundi ibya Kibumba, ubwo ni muri teritwari ya Nyiragongo. Kibumba rero ni ikindi gice kiri kuvugwamo imirwano iri ku rwego rwo hejuru ndetse kandi idasanzwe, aho benshi mu basesengura iby'intambara bakomeje kugira bagaragaza ko imirwano iri kubera hitwa Kibumba ubwayo ikomeje kugenda ifata indi ntera, ndetse benshi bakomeje kugenda n'undi bayibazaho muri rusange. Ni mu gihe bakomeje kugenda bagaragaza yuko M23 ikomeje kugenda irwana ndetse ngo yagabweho ibitero. Iyi mirwano reka tuyive muzingo kugira ngo turebe n'ubundi uko ibintu bikomeje kugenda byifata. Ngira ngo ku munsi w'ejo twagarutse ku gace bita Kibati, ni agace kagaragara nkaho kinjira n'ubundi muri Goma, karimo umuhanda rwose winjira muri Goma, hakaza kandi gace bita Keshero. Aka ngaka ni agace gaca umuhanda uva Sake, Bambiro, Keshero, tayari Goma ukaba wageze muri Goma. Ubu rero mw'abantu mwe ngira ngo wenda twerekeze muri ibyo bice turebe uko bikomeje kugenda byitwara n'undi muri rusange kuri ibyo bice. Ubu rero amakuru ahari agaragaza yuko M23 mw'abantu mwe ngo niyo ikomeje kugenda igaragara nkaho yagabwe ibitero hano muri ino axe ya Sake, ndetse n'ino axe n'undi ya Kibumba, ndetse bikavugwa yuko rwose ibitero yagabweho ari ibitero simusiga bishobora no kuba byagirira nabi bamwe mu baturage rero nkuko bikomeje kujya bivugwa, dore ko ingabo za Tanzania izi twanamenye yuko ku munsi w'ejo abasirikare bagera ku 8 ba Tanzania ngo matekwa zabo rwose zafashwe. Ubu rero urumva yuko ibintu bikomeje kugera bifata indi ntera. Uyu munsi nibo bongeye kuzinduka bagaba ibitero n'undi kigisirikare cya M23 rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ariko muri uko kugaba ibitero bikavugwa yuko M23 ikomeje kugenda ikoresha ibishoboka byose ngo rebe yuko yatabara abaturage b'inzira karengane bakomeje kugenda n'ubundi ibakorerwa urugomo hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati birero birakorwa gute? Amakuru twamenye
y'ukuntu zino operasiyo ziri gukorwa ndetse n'ibi byose ukuntu biri gukorwa, nuko icyitwa M23 ngo cyaba rwose gikomeje kugera kirwanaho, ariko kandi izi ngabo za Tanzania ngo zikaba zariye karungu rwose, zivuga ziti ntaho muri buducikire, turaza gukora ibishoboka byose rwose, muraza kwicuza namwe ibijyanye n'ino mirwano ikomeje kugenda iba n'ubundi nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Ubu ngubu rero icyakora amakuru agaragaza yuko M23 mu mbaraga zayo uko bigaragara, uko ikomeje kugenda ikoresha imbaraga z'umurengera mu gushaka uko yatabara abaturage, bivugwa yuko hatagize igihinduka ngo M23 mu bigaragara rwose uyu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo nibwo ngira ngo twamenye abasirikare bivuga yuko ngo binjiye mu mujyi wa Goma. Ubu rero nta kabuza dushobora kumva andi makuru yuko abasirikare binjiye mu mujyi wa Goma ba M23, kuko turabivuga dushingiye ku kuba ino mirwano ikomeje kugenda iba, biragaragara yuko ni M23 rwose iri kurwana, ariko nanone ishaka gusatira umujyi wa Goma ku rwego rwo hejuru, ndetse rwose nko muri bino bice bya Kibati. Abazi Kibati barayizi ukuntu yegereye Goma. Bino bice bya Keshero nabyo bivugwa ko biri kuberamo imirwano ya hato na hato, guturika kw'ibibombe. Ibi rero ni ibice bishobora kongera kwinjirwamo na M23, hanyuma bakisanga bari mu mujyi wa Goma. Ikibagomba n'ubundi icyo bagomba gukora mu mujyi wa Goma, ngira ngo Colonel Nanga yatangaje yuko abaturage bose bagomba gutuza, kubera yuko M23 iri mu nzira zo kuza ibatabara. Ubwo yavugaga n'ubundi abatuye hariya muri uriya mujyi wa Goma. Rero nkuko bikomeje kugenda bitangazwa n'undi muri rusange 5-5. Ngaye nguko rero nuko byifashe muko bikomeje kugenda bivugwa. Wenda sinzi tuzakomeza kugenda dukurikirana byenda, turaza gukomeza kujya dukurikirana ibyenanye n'ino mirwano kugira ngo turebe uko n'ubundi, kuko amakuru abazindutse avugwayo abari menshi, byose tugere tubivuze n'imuzingo mu by'ukuri, turebe n'ubundi uko ibintu bikomeje kugenda byifata 5-5. Reka twerekeze ku mugabo bita Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mwene Etienne Tshisekedi, mbere yuko twerekeza n'undi kubivugwa ku ngabo za Sadeke kugira ngo tubive imuzi n'imuzingo, turebe n'undi uko ibintu byifashe, kuko nabyo rwose tumaze kuba tubona ama breaking news akomeje kugenda avugwa. Tshisekedi rero ikimuvugwaho, uyu mugabo bita Felix Antoine Tshisekedi ni umwe mu bagabo bivugwa yuko bari baraburiwe irengero, ndetse kugeza n'ubu hari abaturage b'abakongomani bataremera nimba yaragarutse muri Kongo, ariko ngira ngo ku munsi w'ejo nababwiye operasiyo ukuntu zagenze kugira ngo agaruke muri Kongo. Amakuru rero ahari ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa, biravugwa yuko uwitwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mwene Etienne Tshisekedi ngo yaba rwose uno mugabo ngo akomeje kugenda n'ubundi aca cyangwa se atuma igikuba gicika hariya muri uriya mujyi wa Kinshasa ndetse no mu bice bitandukanye, aho benshi bagaragaza yuko ibigendanye n'abaturage bakomeje kujya bahohoterwa byose ubwabyo, biravugwa yuko uno mugabo rwose ngo yaba yaragiye, ndetse benshi banavuga ati cyangwa yagiye kugambanira igihugu, benshi bagakomeza kugenda babyibaza. Ariko igihari kiri no mu byo twakomeje kugenda tumenya nuko icyitwa M23, icyitwa FARDC ngo baba bakomeje kugenda bashakisha ibisubizo byose kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri abaturage batuye mu bice bitandukanye bakomeza kugenda batabarwa ubuzima. Ngira ngo rero wenda Tshisekedi ku munsi w'ejo bundi hashize nibwo bivuga ko yaba yarasesekaye hariya rwose i Kinshasa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuye i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi. Birongera bikavuga yuko uno mugabo ngo rwose muri ruzinduko rwe yari yagiriye hariya uruzinduko rutunguranye, binavuga yuko yahuriyemo n'uva gusenya akaba yagira ikibazo cy'uburwayi. Nta kabuza rwose biragaragaza yuko uno mugabo amakuru ahari rwose akomeje kugenda ashimangirwa n'abahanga, ngo yarasabye abasirikare byohereje mu mujyi wa Goma ko bamucungira umutekano ku rwego rwo hejuru, ndetse benshi bari kwibaza impamvu bari kwinjira mu mujyi wa Goma, ndetse kandi bikagaragara nkaho kwinjira mu mujyi wa Goma abasirikare ba M23 birasa nkaho rwose bari kwinjiramo kandi ku mutuzo udasanzwe, kubera ko abasirikare yahaye kuba n'ubundi bacunga umujyi wa Goma. Tumbaze iyo bakomeje kugenda bakorera gahunda zabo rero nkuko bikomeje kugenda byitwara muri rusange. Ngaye nguko rero nuko bimeze ku mugabo bita Tshisekedi. Dukomeje kubivugwa mu mujyi wa Goma, uyu mujyi wa Goma uravugwamo urujya n'uruza rw'abaturage bagenda, abandi bakagaruka bakavuga ati nyamara M23 biragaragara ko izaducungira umutekano ku rwego rwo hejuru, ndetse izabikora neza kurenza uko twebwe tubitekereza. Abaturage batuye mu mujyi wa Goma nyuma y'uko ku mugoroba bakoze imyigaragambyo bashaka ko ibigendanye n'umutekano wabo
wakubahirizwa. Ubu amakuru agaragaza yuko nibura abaturage ngo bakomeje kugenda bashakisha ibisubizo byose kugira ngo n'ubundi barebe yuko umutekano wabo wakomeza kugenda wubahirizwa. Benshi barahunga bakavuga bati tuzagaruka byagenze uku nguku, tuzagaruka byagenze neza, ariko ku rundi ruhande abandi bakavuga bati ntaho tugomba kujya. Nyamara rero byamaze kumenyekana yuko rwose ibijyanye na M23, ibijyanye na FARDC n'ino mirwano yabo bikomeje kugera bifata indi ntera. Ubwo tukiri ku mirwano nibwo nahoze mbabwira ko bino bice bya Kibati na Shasha, ubwo ndavuga Keshero biri kuberamo imirwano, ariko na Sake ntago yorohewe rwose. Breaking news ingezeho niko ivugwa ko rwose ngo abasivile bakomeje kugenda nabo bakwira imishwaro hano muri bino bice rwose bya Mibambiro, bari guhunga ingabo za FARDC na FDLR bakomeje kurasa n'ubundi umugenda ku ntare za Sarambwe. Rero nkuko bikomeje rero kugenda bigaragara n'ubundi 5-5. Ubu rero kimwe mu bihari bivugwa mu mujyi wa Goma, uretse kuba abaturage bakomeje kugira bahunga, hari andi makuru agaragaza yuko abasirikare b'abawazarendo nyuma yuko babujijwe ko batazongera gutembera mu mujyi wa Goma bitwaje intwaro, ngo baba bongeye kubikora, bakaba bakomeje kugenda bikatishwa mu mujyi wa Goma, nyamara n'ubundi bafite intwaro. Kwikatishwa hariya bisobanuye ko ari n'ubundi bagomba n'ubundi ko basuzumwa neza bakarebwa nimba ese babunze nta bikoresho by'intambara bafite, bakareba n'ubundi impamvu nyinshi rero zatumye bakomeza kugenda batembera. Cyakora icyo gutembera bafite imbunda cyo icyo ngicyo bamaze kuba bakibuzwa rero muri rusange. Rero nkuko bikomeje kugenda byitwara n'ubundi 5-5. Ngaye ngukora nuko bimeze muri no mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyepfo, ikivugwa ibukavu nibijyanye n'ubucucike, ariko wamaruka gato rwose ku kiyaga cya Tanganyika, ubwo ndavuga muri Ovira, umutekano muke ukomeje kugenda wiyongera, mu gihe abakurikirana hafi iby'umutekano hariya bavuga yuko igisirikare UDPF, UPDF ni UPDF, igisirikare kirwanya ubutegetsi bwa Uganda, ngo ari cyo rwose ngo gikomeje kugera gikora ayo mabara, nkuko rero bikomeje kujya bivugwa. Urumva yuko rero ibintu bikomeje kugenda n'ubundi bifata indi ntera mu rusange ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara n'ubundi 5-5. Ngaye nguko rero nuko bikomeje kugenda bimera, nuko bikomeje kugenda byifata. Wenda turaza gukomeza kugenda dukurikirana byinshi mu bivuga rwose hano muri no ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo turebe n'ubundi uko ibintu bikomeje kugenda byitwara n'ubundi 5-5. Reka twamuke tugere i Burundi, tubari naho dusoreza i Burundi. Mu by'ukuri ku bikomeje kugera bivugwa muri iki gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko igihugu cy'u Burundi ngo inzara ikomeje kugenda ivuza ubuhuha, ndetse kandi bikavugwa yuko uwitwa Neva ngo yabakomeje kugenda avuga amagambo n'undi arimo kureshya bamwe mu baturage b'Abarundi kugira ngo bazamwongeze manda cyangwa se bazamutore mu matora y'umukuru w'igihugu ari mu 2025 ubwo n'umwaka utaha. Rero ngaye nguko rero, ariko nanone abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho cyangwa se ishyaka CNDD FDD, aba nabo bavuga ko bakomeje kujya bicwa umunsi ku wundi, ndetse bikagaragara yuko rwose abafatiwe ku mupaka babanzwa ngo kuganirizwa, hakarebwa nimba n'abasirikare bakorana na M23 baba barimo. Ni mu gihe M23 abasirikare b'Abarundi bari ku butaka bwa Kongo nayo ikomeje kubakoramo umusiri, ikomeje kubacucuma, ikomeje kugenda n'undi ibakorera ibintu bibi cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Ngaye ngukora nuko byifashe mu by'ukuri mu bikomeje kugenda bivugwa. Wenda ibigendanye n'u Burundi byo ntago twakirwa dukomoza ku bivuga ko bafatanya na FDLR, kuko nta gishyashya byose mbona nabigarutseho. Turaza rero kujya tubahereza n'undi uko ibintu byifashe mu bikomeje kujya bivugwa. Ngaye nguko rero nuko bimeze. Tunaboneraho kubashimira mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro makuru. Narike Brice Umugwaneza. Rero reka duhure n'undi mu makuru yacu ataha muri rusange, nkuko rero bikomeje kugenda bishimangirwa, ariko urumva yuko ibintu mu by'ukuri bikomeje kugera n'undi bisa nkaho biba ibibazo bikomeye cyane, yaba ku gihugu cy'u Burundi yaba n'undi ku bigendanye n'ibivugwa muri rusange. Ngaye nguko rero nuko byifashe. Reka n'ubundi mbibutse ko ibigendanye n'amakuru tuzakomeza kujya tuyabagezaho hano kuri uyu muyoboro wacu wa Twiga Update. Uko nimba utarakora subscribe yikore, hanyuma tujye tubana n'ubundi buri munsi uko dukomeza kugenda tukugezaho byinshi mu bigendanye n'amakuru akomeza kugenda avugwa n'undi 5-5. Kaduhura ubutaha mu kiri kiganiro. Real Talk News.